Жұма күн ақшамы қайырлы олсын. Эфирді нетеже программасы студияда сіздерінің мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Ишғалшілер махкемесі Украиналы фаал Владимир Балухны 2 айға евапсын берді. Бұндан евел о 1 ел деваманда таққат изоляторында тұтылған еді. Бөле талапнен махкемеде Ишғалжы прокуратура хадима чықышта болынған. Оның адвокаты есе ярмаданы терк етмеге ясақ етіліп сыңырлануы етерлі олыр деген еді. ФСБ Балухны 1 ел евелсі яқалады. О вақтан берлі о СИЗОда ятайды. ФСБ хадимлері евіде 90 патрон ве патлав алетіні тапқанны білдірген еді. Қырым ишғалінден сон Балух евіне Героев Небесной Сотни лейхасыны ве Украин байрағыны асқан еді. Херсон вилейтінде бірінші құрылтайының 100 жылғана бағышланған тедбірлер олып кешті. Оларны регионал межлис азалары Геничес район девлет мемориеті ве Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжілігі тешкіл етті. Новоалексеевка жәмесінің деварында есе құрылтайының елғана бағышланған қатыра тақтасы асылды. Сонра есе дуада оқыдылар. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Сьогодні з присутністю влади ми доводимо той факт, що в повному обсязі підтримка від держави існує кримсько-татарському народу. Саме про це мріяв Наман Чевлі-Більшихан. Розуміння, що в тому осередку кримсько-татарського життя, який сьогодні ми маємо на Херсонщині, на цій гостинній землі, є розвиток народу, є розуміння майбутнього, є пам'ять про минуле, і ми будемо надавати цьому всіляку підтримку. Шымды біздер телефон вастасынен межлис азасы ве Геничестеки район девлет мемориетінің рейс муавені Гүлнара ханым Бекирова еле бағланды. Гүлнара ханым, селям алейкум. Алейкум селям, ақшам шершеміз мүбәрек олсын. Чоқ салым, Гүлнара ханым, білгенімізге көре, мана шымдыды бір қысқа бір левханы бақтық Херсон вилаетінде сізде демек Геничес шерінде Новоалексеевка қасабасына бір sıra мерасимлер олып кечті. Айта білесіңіз ма, насыл мерасимлер еді ве насыллар олып кечті? Бүгін бізде бұл чоқ адам келділер, Қырымдан да келділер, Херсондан да, Новотроицкіден, Геническі районлардағы көйлерінден келген ветандашлар ве біздің девлет иш адамлар келділер. Қол тұтты бүгін біз чоқ тедбірлер яптық. Бұл бірінші Қырым-татар милли құрылтайының 100 жылдығы. Біріншіден бізде олды бұл конференция. Андан кеттік біз Новоалексеевка жәмиянда бұны таш қойдық. И қадың форум олды бізде. Емана Гүлнар ханым, 100 ел евелсі олған вақияларының білмек, 100 ел евелсі бірінші құрылтай топлашқан еді. Бұл вақияларының насыл емиеті шымды бар? Білесіз, бүгін бізде де чоқ, нас айтайым сізге, адым керек чоқ иш yapma бізге. Но вот этот стратегический союз, который был 100 лет тому назад, да, сегодня у нас есть, мы видим, что есть взаимопонимание, и сегодняшняя наша конференция этому было доказательство, где присутствовали районные власти, где рядом сидели районная администрация, районный совет, приехал представник президента Украины в Крыму. И я вот думаю, что вот такими мероприятиями и в дальнейшем, что мы здесь на подступе живем Крыма, и я думаю, что совсем осталось немножко для того, чтобы нам решить вместе все проблемы, которые сегодня зависят именно от поддержки властей крымско-татарскому народу. И сегодня решались проблемы не только на конференции, но и на женском форуме,
как нам жить дальше, как жить в Украине, где Крым есть частью Украины, понимаете? Вот эти все вопросы решались как-то поступительно на каждом сегодня, на каждом из мероприятий. Вегулнар ханым айта білесіз, оны сіз айтқаныңызға көре қадынлар форумы өткерілді, анда біле бір sıra суаллер көтерілді. Айта білесіз ме, енді тәпсілетшілік насыл суаллер, венелер, насыл теклифлер олды, бекін бір қарарлар алынғандыр? Вы знаете, мы же живем рядом с Крымом. Проблемы Крыма мы переживаем все сами. Мы встречаем и людей, которые сдают документы, дети учатся. Мы встречаем людей, которые обращаются и в паспортный стол. Мы встречаем и переселенцев. У нас мы живем в такой местности, в которой руку об руку идет помощь людям, которые переходят к нам с Крыма. И сегодня вопросов очень много. Поэтому женщины на форуме сегодня поднимали вопросы и изучения, и в дальнейшем помочь детям, чтобы они могли учиться в высших наших заведениях учебных. Помочь им. Сегодня предлагали женщины организовывать и летние каникулы, организовывать мероприятия, чтобы мы детей могли приглашать к себе на мероприятия, которые проводятся у нас. То есть себе определили несколько мероприятий на ближайшие полгода, чтобы как-то вместе решить проблему тех женщин, тех детей, которые живут в Крыму, и наших. Вида бір суалым бар, мына қадынлар форумы ақында айтқанда, шымды милли әрекеті іштірак еткен қадынлар шымды фааллер ме? Чөнки білеміз мұна рахметлі ведже аптеміз фаал еді демекер митинглерде іштірак етеді, шымды де қадынлар бұле фаал іштірак етелер ме? Бет, бізде жоқ, бұл апайлар бүгін қадынларыны нас форумда олды. Бұл епсі қолтытлар, бізде 2 ел ел блокада нас олды. Бұл апайлар бүгін ярдым етелер, қолтыталар. Білмеймін, біз нас айтайым, бірлікте епсіміз. Çok sağ olun Gülnara ханым, yayınımızға қошылғаныз үшін ве тәпсілетлі бүгін олып кешкен вақиялар аққанда тариф еткеніз үшін біз yayınımызны девам етеміз. Гаага махкемесі Қырым меселесіні бақа білер. Якен Рома намзетнемесіне белі бір түзетмелер кірсетілмелі. Бұл ақта Халқара жаза махкемесінің ресми векілі Фади Эль Абдалла білдірді. Мескүр деңішмелер Рома низамнемесіні таныған Девлеттер Ассамблеясында музакире етілмелі. Декабрның 4-ден 14-не қадар Нью-Йоркта кечірілежек. Денішмелер үшін бұл сене рей берілежек ме, yok mu мұнақашалар кечіріле. О исселянин бағлыдыр Украина Гаага махкемесінің Рома низамнамесіні да таздықламады. Бұның үшін анайсаға денішмелер кірсетілмелі. Ярмадада Қырым-татар милли мұқтариеті олмалы. Бұны мұстақыл Украинаның бірінші президенті Леонид Кравчук айтты. Украина референдума кележек ичун тарих дерслері адлы ачық мұнақашада іштірак етті. Кравчук дейкі территориал мұқтариетінің бір файдасы олмады. Я підтримую ідеологію, що кримсько-татарська автономія має бути національною. Там є корінний народ, це кримські татари. І вони мають мати свою автономію, національну. До цього в нас автономія була територіальна, вона не дала результатів, як бачимо. Там українці, кримські татари, зараз вони в єдності проти російської окупації Криму. І я думаю, що нам потрібно використати. Світ нас зрозуміє і переконаний підтримує. Не үшін бабам апысты Қырымдаки сияси мабуслерінің балалары ФСБ бабаларына не үшін яқалағаны аңлап оламай. Бабаларыны көрмек үшін оларыны махкемеге біле кечірмейлер. Санки бұл оларға рухи жеттен тесір ете біле екен. Сияси мабуслерінің өмір арқадашлары балалары тез бойыды дей. Шымды олар өзара ойнасалар бұл ФСБ ве махкеме ойынларыдыр. Пылинки с нее сдувал папа, никогда не повышал голоса. И тут папа плохой, папа в наручниках.
это чужие дяди говорят, что папа совершил преступление. В общем, потом она поняла как-то сама. Я еще помогала там, знаете, вот как ей объяснить. 5 лет ей тогда было. Как объяснить 5-летнему, что происходит? Вот как в сказке. Всегда добро должно вот, чтобы это добро проявилось, должно быть какое-то зло, понимаешь? И вот, и что у нас папа добро? Я говорю, естественно, добро. Софик у нас такая девочка, ну, редко плачет. А это она у него спросила, когда ты вернешься? Он сказал, ну, наверное, не скоро. И вот она расплакалась, а потом зашел Бекир с братом Эмирусина, и через 15 минут открываются двери, и вот брат вот так мне вот на руках вынес Бекира зеленого, он потерял там сознание. Потом быстренько привели его в чувство, я говорю, что случилось, что? Он говорит, там было очень душно и грустно. Он говорил мне, я тебя очень сильно люблю. И еще всем селям передавать. Психика травмируется. Тоже, знаете, интересный момент. А в 6 утра, когда били нашу дверь, кто-нибудь думал об их психике? Мальчишки лет 7-10, слышу, они играют в суды. Да? И это было так со стороны интересно на них посмотреть. У них есть свой адвокат Курбединов, у них свой журналист Наумлюк. После судов они брали интервью друг у друга. Мне было очень интересно, кого же они судят. Да? И обратившись к судье, я спросила, скажите, кого вы судите? Судья мне в ответ говорит, мы лишь судим, мы не судим людей верующих, честных, правильных. Мы именно только судим преступников, воров, тех, кто оскорбляет и обзываются. Галя Войнушки. Стреляли из автомата. Да. Часто бывает такое, что они во сне плачут. Буквально недавно тоже второй сын, 7-летний, перед сном говорит, дай мне номер ФСБ. Я говорю, зачем? Я хочу им позвонить и сказать, чтобы они вернули папу. Спинами закрываете, детям не даете отцов видеть. Отпустите МДШ! Отпустите МДШ! Веде Кашка Қырымның ишгалчылары тарафындан өлдірілді. Москвада Бушеярнен сияси мабускуна адлы акция олып кечті. Оны ай стратегия 30 тешебусы кечіре фааллерінің елерінде сияси мабуслерінің адлары бар еді. Оларына Русия акиметі терроризм ве экстремизм де қабатлай. Во время очередной облавы была убита Веджие Кашка. Это легенда крымско-татарского мирного сопротивления. Мы соболезнуем крымско-татарскому народу и выражаем уверенность, что преступники, повинные в таких вот злодеяниях, они будут наказаны. Вера Лаврешина Эрай саяси мабюз күнінде бір кішілік пикетлерге чыға. Бұл сефер язулы шардан ғайра қадын Қырым тұтар байрағаны ве үстіне байланған қара шеретіні тұта. Бөйлі байрақлар ноябрьдің 25-інде бұтын Қырымда елпірейді. О күні Қырым Веджие Кашка еле ведалашқаныда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин ар-рахманир рахим. Малики яумиддин, ияки нағду ве ияки нестарин. Бұл сефер стратегия 30 Русия тешебюсінің 10 иштиракчысы акцияға қошылды. Олар Русия ве Қырым саяси мабюслерінің азат етілмесіне ве репрессиялар тоқтатылмасына истегенеділер. Главные террористы – это те, кто развязал войну в Украине. Это начиная от Путина до всяких Стрелковых, Плотницких и так далее. Вот они главные экстремисты и террористы. Саяси мабюскуны Русия мұхалифет фааллерінің ай кечірген акциясыдыр. О айның 30-ында өткерілі. Риана Алиева, Заман, АТР. Русия Европа инсан ақлары конвенциясыны бозмаға девам еті. Истиляджы мемлекет сияси мабуслерге тасил алма имканны бермеге разы олмай. Лав Русия әпсханелерінде тұтылған Кремль есірлер ақында кеті. Тәпсілетіл жәлефқамызда тариф етілі.
Бу кечкенсене 4 инсанның якаланов кадрлеридир. Олар терроризмде кабатланалар. Олардан бұры Нури Примовның білдіргеніне көре, аписте булунганларына тек Русияның жаза кануннамесini ве Коран кебі китапларны оқымаға рұқсет берілем. Якобы есть библиотека в СИЗО. В связи с этим художественная литература не передается. Мы в данный момент столкнулись с полицейским государством, которое, декларируя гражданские права людей, на самом деле не соблюдает их. Нури Примов аписте ең азы 2 ел булунacak. Ama аписте булунып, o укуки тәсіліні алмаға тырыша. Айны бойле фікірде 10 елға аписке алынған Александр Кольченко. O da Қырымдан. Кольченканы да терроризмде қабатлайлар. Канун бойынша оларның тәсіл алмаға ақлары бар. Таврия Милли университеті бұтын тешкили меселелеріні чезмеге азыр. Они выходят на связь с университетом, мы даем им расписание, в какой день какая лекция будет им прочитана. Если им неудобно или им не дают возможность ее в полной мере прослушать, мы им в записанном виде отправляем эту лекцию туда, потом контрольные работы присылаются, потом проводятся практические занятия. Это давно отработанный в современном мире процесс. Русия қалқара қанунлары riayet etmege ашықмай жаза бойынша федераль қызметі енді 3-ші кере Украин юқары оқып юртына ледеті. Таврия Милли университетінде есе бұнымен разы олмайжақлар. Олар енді Украин омбудсменге мұражатынан бұлындылар. О есе Русия еждешлеріне бұл меселе бойынша аңлашмалар алып барам. Ми звернулися до Тетяни Москалькової, до нашої колеги в Російській Федерації, звернувши увагу на те, що це власне є порушенням прав людини. На що вона відповіла, що вуз не є сертифікований в Російській Федерації, відтак він не може проходити там навчання. Добре, ми звернулися ще раз з питанням про те, а де він може закінчити україністику у Російській Федерації у сертифікованому вузі. Тепер ми чекаємо на відповідь. Bundan da gayrı Ukrayn Yuqarı Şurası bu meselenin OBS'ge de müracaat etti. Таврия Милли университетінің ребері ЮНЕСКО ve insan hakları boyunca Birleşken Milletler Teşkilatı'na müracaat hazırlaydı. Им придется уже не с нами полемизировать. Им придется полемизировать и вести переписку с международными организациями. А им не ответишь вот такой вот отпиской. Мы больше не желаем продолжать разговор на эту тему. Риана Алиева, Заман, АТР. BBC телекомпаниясы Қырым Русия топырағы олыра қайдетілген видеоны сайтындан сылды. Видео дерчетілген сайфе енді йоқо. 2018 футбол дүния чемпионатыны илян еткен еді. Видео Украинадаки Бүйік Британия елшісі Джудит Гоффнан пайлашуындан сон сылынды. Бақшарадаки ханлар сарайында тамир ішлері кенеде девам еттірілді. Анда шымды ескі Қырым-татар кераметі еріне четелден кетірілген керамет қоялар. Телефон вастасынен Қырым-татар милли әрекет іштіракшысы Дем Дудаков үлі бағланды. Кедемаға біздің ештені. Селям алейкум. Алейкум селям. Едемаға сіз вақыт бұл ішлер өткерілген незарет етесіңіз, айта білесіңіз, шымды насыл басамақта, насыл ішлер анда өткеріле? Keramet neden koymaya başlamadılar ama o keramet indi Kırım'a geldi, parasını verdi. Onun için bu ученый совет geçkende Komitet по охране культурного наследия onların bir argumentleri böyleydi. İşte keramet alındı, bütün paraları masraf edildi, onun için keramet koyulacak diye. İşte bu meseleyi bunda слушание olacaktır, gelecektir, cemaata anlatacaktır. Meseleyi niçin o kerameti koyarlar, niçin eskice yapılan kerametini çürücer açığa da koymayacaklar indi. Öyle bir слушание var geçeceği ama var geçmedi. Ulan olmadı, bu da 29. Şubat'ta olacaktı. Asılda өткерілмеді, ya da бекім бір ерде олар гізле топлаштылар, ya da kimsеге хабар etmediler. Қайда olacak, ne yerde өткерілəcek? Yok, onu bir bekim geçirdiler ama
bizge malumat vermedi. Biz varıp olmadık. Çünkü hem Han Sarayı'na Han Saray'a vardık hem de administrasyaya vardık, soradık. Bir kimse ayıttı bize geçmeyecek, biz bilmeyiz, haberimiz yok dedi. Ama son bilginimce işte Uçuny Sovet geçti, Sovet'i kabul yaptılar. Bu yana proje boyunca yapacaklar. Bu Moskova'da yapılan proje boyunca. Eski balkaları aslında Han Saray'dan çıkardılar. Şimdi biri görmesin deyip çünkü aslında bu 20 kaç tane balka var. 4 tanesi değişmek gerekirdi ama onlar 100% değiştirilir. Bu para kazanıyorlar bunlar. Ve kerameti yakında bağlandım ben Hakan Kırımlı, o bana bir malumat verdi. Bu Türkiye'de böyle eskice Topkapı'da eskice kerameti, kolda yapılan kerametini yaparlar. Ve işletilir. Bu Hanlar Sarayı'na da gelişecek edi bu keramet. O kerameti işletmeye mümkün idi. Ama onlar gene de bu İspanya'dan gelgen kerametini koymaya istiyorlar ve teknolojiyanı yanında yapacaklar. Ve sizce endi bu Kırım-Tatar sarayı değil de İspan sarayı olacak mı? Çünkü endi yerşi değiştirilir, balka değiştirilir, kerametini değiştirilir. Bu UNESCO'nun kanununa aslı doğru gelmeyen şeyler yapıyorlar. Bu restorasyon değil, bu bir Potemkinski remont evvelden de aytkan idi. Buna uşatıp bir şeyler yapıyorlar. Çünkü öyle şeyleri yapmamaklık gerekir. ЮНЕСКО'nun bir правило ЮНЕСКО degenler. Максимально сохранить все, что можно сохранить. Bu meselede onlar aslı tersinden anlayırlar, bilmeyeyim. Çünkü bizim Han Saray gibi böyle eskiden kalkan tarihi böyle arkitektura objektleri var da yok. Bunlarda bir şey kalmadı. Bana bizim sarayımız var. Bu Uzbek Han'ın medresesi var. Çutkale var. Onlar öyle şeyler Rusya boyunca bir yerde kalmadı. Onun için onlar bilmeyeyim. Onlar evvelden Sovet hükümeti olganda da bu meselelerini çözerdi. Bu meselelerini yapardı. Okur proyekt restaurasyon. Bununla uğraşırdı. Anda Kiev'de sizde var. Onların spesyalistleri var. Öyle bu Antonuk degen Anatoly Yevdokimoviç akademik restaurasyon, doktor nauk. O bu şeylerden onu tapmaz. O bu şeylerden pek çok iş yaptı Han Saray'da. Ve bu ne bir anda sonki zamanlarda çalışırdı bir firma. O firmanın adı Oberek. O Kulik Olga Nikolaevna degen. Onlar UNESCO'ya bizim Han Sarayı'nı hazırlatırdı. Bütün ufak tüfek restorasyon işlerini yapardı. Siz onları eğer mümkün olsa stüdyanıza çağırmaz. Ve bu işi toktatmak gerek mi? Çalışmak gerek Şevket Bey. Çünkü Han Sarayımızın sıfatını 100% değiştirmeyi istiyorlar bunlar. Bu restorasyon değil. Bu pek bir yaman iş yapıyorlar. Çok sağ olun, Edemağa yayınımızға қошылып бөле бір мәліматларын açıklағаныңыз үшін. Edem Dudakov Қырымда bu işgalciler Han Sarayının tamiri hakkında айтып берділер. Şimdi rejissörlarımız айтқанына көре Қырымдан bir izatımız geldi. Bu Vladimir Balokh mahkemeden azat etilip ev hapsine жіберілмек керек айтқанларына көре o bazar ertesi konu çıkarılacak. Gelin şimdi izatını dinley bilemiz. Честно, было неожиданно. Ну как, уже к концу заседания, там, когда прокурор сказал, что да, там домашний арест, тогда я уже понимал, что другого решения не будет. А когда ехал сюда, то не было такого. Выдохнули уже? Легче чуть-чуть? Я еще не понял, если честно. Ukrayna'nın gelecek sene bюджеті insanlar ihtiyacı için olacaktır. Bu hafta hakimiyet toplaşуында baş nazir Vladimir Groysman seslendirdi. Onun sözlerine göre memleket iqtisadiyatı 3%-ға көтерілежектір, infляция ise 9%-ға artacak. Bюджеттің esas maddeleri boyunca kuruluculuk yol tamir işlerine bağışlanacaktır. Müdafaa için 165 milyard grivna ayrılacaktır. Yol tamirlenmesi ve kurulması için 44 milyard masraf etilmesi planlaştırılı. Bюджет kanununu gelecek hafta kabul edebilirler.
Цей документ базується на абсолютно реалістичних показниках зростання національної економіки. Чи не вперше ми заздалегідь підготували і проєкт бюджету, внесли його в парламент, і я глибоко переконаний в тому, що треба перестати давати якісь подарунки в лапках у вигляді бюджету, який приймається там в останній день поточного року, як його називали під ялинку. Бұл саатқа қазір олған соңки хаберіміз еді епіңізге қайырлы ақшамлар вер атлық күнлеріңіз тынч кешмесін тілейім дайыма, атырылы ұлыңыз көрішкенже.